Verovatno se ne pitate kako mi je došla inspiracija za ovim videom. Odlično, bilo je to divnog jutra kada sam na YouTube-u našao ovaj video. Nedavno izbila teška rasprava oko pokušaja Srpske pravoslavne crkve da prenese kosti, ili kako oni kažu mošti, iz muzeja, mislim Narodnog muzeja u Beogradu, u hram Sveti Sava. I onda je tu izbila kavga oko toga i mediji su jako mnogo to potencirali i za sad se nije to desilo. Međutim, ja sam kazao, ako nastave da se svađaju, ja ću morati da kažem da je Nikola Tesla musliman, jer je primio islam, ali ovo je tačno, ovo nije šala. Nikola Tesla je primio islam pred smrt. U ovom videu ću za sva vremena da dokažem da je Tesla Srbin. Počnimo. Kako Wikipedia kaže. Tesla je rođen 10. jula 1856 u Liki ili Lici, oba su gramatički ispravna, na prostoru tada Austrijskog carstva, a današnje Hrvatske. Tada u Liki su većinu naroda činili Srbi. Njegov otac Milutin Tesla je bio pravoslavni sveštenik i Srbin naravno. Njegova majka je bila Đuka Tesla Srpkinja. Njegov deda Dane Tesla je također bio pravoslavni sveštenik. Njegov deda se također hvalio poznavanjem srpskih narodnih pesama. Također se ljudi smatraju da je Tesla Hrvat, samo zato što se rodio na prostoru današnje Hrvatske. Također su Ustaše u Drugom svjetskom ratu došli u njegovo rodno selo Smiljenin i opljačkali njegovu kuću jer je Srbin, i ubili 506 Srba i dosta Teslinih rođaka. Prije nego što u komentarima napišete da kopiram kako lako i ozbiljne teme, da ostavite like na ovom videu. Jer sam zaradio 1,8 sati.